ayat yang ulun tuan muliakan. Jadi bak malam berbahagianya merupakan taperai urulahi Nabi. Karena mak mutua ubena manusia yang beriman kepada Allah. Yang paling tinggi martabat yang pertama para waliullah. Dia tih martabat waliullah, martabat para nabi. Dia tih martabat para nabi, martabat para rasul. Dia tih martabat para rasul, rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran 25 rasul. Dia tih martabat rasul 25, yaitu martabat rasul yang tergolong dalam ulul azmi. Nah, 5 rasul: Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi dan rasul yang tergolong dalam ulul azmi nepilih oleh Allah sidro rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul pilihan Allah, dan juga rasul itu khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul, hanalin nabi dan rasul ahli Nabi Muhammad. Nabi ni pegalan sabu hadis, sayakunu fi ummati thalathuna kadzabuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Akan datang satu masa di tengah-tengah umat Lut, lepluh do urung yang dakwa do nabi dan rasul, mandum-mandum dakwa do nabi dan rasul. Lut adalah nabi penutup, hanali nabi ahli Lut nyo mak mutuah. Oleh karena demikian bak masa Rasulullah kan kana Musailimah Al-Kazab, juga Al-Aswad Al-Insi, juga Tulaihah, lhedro yang dakwa do nabi dan rasul bak masa Rasulullah mentang udip. Oleh karenanya urunyan mandum geprang le para sahabat, karenanya urunyan katibit daripada akidah Islam yang dakwa do nabi dan rasul oleh nabi kitanya Muhammad murtad kai tibit daripada Islam nyo mak metuah hanali nabi oleh nabi Muhammad. Benti ate duk panteleng kadang-kadang uku nasirau re raya panjang urung tari mujubah lo elenyan janggut diri bonding truk pusat janggut baje mereh-reh ya pegah do nabi nya dicok parang detak bek ni atanya tungku je lontak si wajib tak drone yang tak pun cukup raya pahala bek apa kau bago miba musuna ka. Oleh karena demikiannya bumfum tatanya masalah akidah. Oleh karenanya mak karena nabi kitanya nabi yang paling mulia, itu penghulu segala rasul dan penghulu segala makhluk. Pekan nabi kitanya penghulu segala makhluk karena asal kejadian dengkumutuah bak Nur Muhammad nyo asal kejadian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mak mutuah malaikat ruhlah makhluk, Lauh Mahfuz ruhlah makhluk, Arash kursi ruhlah makhluk. Menyemenan nabi kitanya Muhammad itu penghulu segala makhluk. Makanya wajar dan pantas legetanyo tip-tip tun tak pegat peringatan urulahi Rasulullah, karena tak pegat peringatan itu urulahi baginda merupakan manusia yang paling luar biasa mak mutuah. Nyolahi nabi mak nikmat yang luar biasa. Kon tak pegah-pegah lagi tanya gepegah kedra oleh Allah dalam Al-Quran. Ciban gepegah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana kamu utus kata Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Nyomi bantigom dunia, bantigom alam, lat batat kaya bate dirasakan rahmat kelahiran Rasulullah. Nyamban hayu
Nabi kitanya mak mertua. Menyo nabi-nabi lain mak mertua ke bangkit li Allah ke pelahir untuk sabuh kaum sagai. Diarak masa lagi Nabi Isa ataupun Nabi Musa, Bani Israel di Mesir untuk sabuh nanggro sagai, untuk sabuh kaum. Alian nabi-nabi awal mulai Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, nabi-nabi dan rasul yang kawafut tegolom nabi. Bandung keutus surunyan untuk sabuh kaum dan sabuh nanggro sagai. Tapi Nabi kitanya Muhammad menyeluruh seluruh alam jagat raya kepada kaum Arab, kepada orang ajam, seluruh masyarakat dunia. Nyogu kirim Nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Makanya wajar tak pegat peringatan Maulid untuk tak kenang sidro hamba Allah yang luar biasa. Hana tandingan dia tehnya mak mertua. Bahkan urang kafir sendiri dengku mertua. Nah sidro urang kafir dipegat dengku mertua penelitian. Ubena urang yang paling hayu aterung donyanya ipegat lumbui wahid Nabi kitanya Muhammad. Padahal hanya urang kafir dengku. Itepu dalam sejarah. Dumna seribe pertoh pepuluh tahun kak. Seribe pertoh pepuluh tahun Nabi kawafut mak. Itanyonyo ronyo yang na di sini sebahagiannya. Hantam pernah takalan wajah Rasulullah. Hantam pernah takalan tingkah laku Rasulullah. Tapi mak ayah lud. Lam hatinya mentang peduli oleh Allah rasa cinta dan sayang kepada beliau. Padahal hana tanging Rasulullah, hana takalan wajah Nabi, hana takalan budi peketik dan dengar sagai pegah dalam sejarah Al-Quran dan juga hadis doa Rasulullah sahabat. Tapi mak entak ngauronyo, walau Nabi hana takalan kede, tapi lam hatinya ne peduk cinta le Allah, lam hatinya ne peduk sayang le Allah kepada Rasulullah. Nyo haid taboh yum ngempeng rusi lun, haid taboh yum ngen harta getanyo yang cinta dalam hati ke Rasulullah. Karena tak baca dalam sejarah umi urung-urung na yang lahir tiga dengan Rasulullah, tapak dengan Rasulullah jamun, tapi hanggete miman dengan Rasulullah. Mujizat-mujizat gepelemah le Allah bak jaro Rasulullah itu mekalan, tapi hana itu miman ke Rasulullah. Tapi hitanya mak ayah duk nojiuh kangen Nabi, tapi hatinya tetap cinta dan sayang ke Rasulullah. Bukti nyokeh malamnya terpegat peringatan Maulid, dakwah Maulid mak mertua. Lo nak pegah sabuh cerita bakdo na mak mertua kelebihan Nabi kita nyu. Nyo na simak begat patut hatanya nak mertua bangga. Jadi nak ceritakan le Nabi Muhammad tentang Nabi Allah Adam. Nyo tersebut dalam kitab Mustadrak Hakim. Jadi Nabi Allah Adam leh terlanjur nepajuh boh khuldi. Jadi neputra le Allah kena ubumo mak. Truk Nabi Allah Adam kena ubumo taubat Nabi Allah Adam. Dalam taubat Nabi Allah Adam, waktu sujud Nabi Allah Adam ne taubat kepada Allah. Pun kul Nabi Allah Adam dalam sujud ne. Allahumma ala taghfirli bihaqqi Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, nepampun dosa lun ya Allah, nepampun dosa lun ya Allah bihaqqi Muhammad, dengan hak Muhammad. Subhanallah. Nabi Allah Adam merupakan sidra Rasul, indatu manusia. Goknyan sidra Rasul urang terima doa oleh Allah. Tapi wate gemu doa hai ma ayah lun ne pusadera ne tawassul ngan Muhammad. Allahumma ala taghfirli bihaqqi Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku ne pampun lun ya Allah dosa lun ngan hak Muhammad. Gedepu le Nabi Allah Adam, luar biasa kehebatan Muhammad hingga ne tawassul. Yang kejut doa tawassul jut. Nya simak berat. Bajaitat kaum Wahabi uronyodu. Aliran-aliran yang sesat menyesatkan dipegah doa tawassul syirik. Mesu contoh Nabi Allah Adam gemu doa bihaqqi Muhammad. Gelaki ampun bampun dosa ngan berkat hak Muhammad.
dum Nabiullah Adam nungku mutua menyuta pegah doa tawasul syirik ti Nabiullah Adam paki demaya bakna kelompok orangnya saya pegah apa sesat dalalah finnar sesat dalalah syirik finnar menyuhanai mendutonyan hantah pidato ya nunggu kena itu tamu doa biasa ya Allah ya Rabbi neberi ya Allah dengan berkat lahir Nabi Muhammad nepujiuh bala ba kamu alinya nalon takun bak tengku doa kelun alinya nak takun kadang-kadang ya Allah neberi dengan berkat anak yatim kampungnya neberi kamu nya bermudah rezeki boh rambut baik pajuh le dicim dan sebagainya jadi tamu doa ba Allah tak tawasul lagi tanya tengku mutua tajaukan tu tak merupa ngupati nyen menyuhana perantara mati dah merupa nyon najaukan tu upati na merupa ngupati urang muturi hanam sira ngajudan hanam turi terus kedeh kata upati assalamualaikum waalaikumsalam ditanya beli ajudan tepun yang jaga anak umi patruk ne pantil hang tengku pubuk umi nak merupa bupati ziat pui seut hana bupati umi kau Jakarta padahal langkah tu wewe aki geroi han merupa tengku tapi menyuna perantara nauru muturi kan tu odo naga umi hon aja nak jauh bupati saya pun preh le ziat kalau nak puhana dalam nyan na perantara rupa ji menan tengku benar tawasul benar perantara nyokunyo lu pegah bakdo ne jadi Nabiullah Adam gemu doa ngan tawasul nyo menyona urung-urung yang mu doa tawasul di pegah syirik nya ni cok nak jok kumpun bui juga di nak dengar mi so citnyo jaro lah kawanyo ya hanji berdoa tawasul bagah becu kun bi ubat malayong pak boh una macam-macam tu tamu doakan bak urang tamu lakekan bak manusia tamu lake bak Allah tapu tadi bak urang mulia banyak bagah keterima doa tu ada betul ya tapu tadi lewat tu ada tajak barang kau tajak sajan dengku nya lewat ju agi tanya jak ngentu nyan tajak ngentu punuh kau urang han lewat leu ku ditanya tajak ngentu dalam pengangok nyan langsung ke dia hukui kena rengok nyan jeduk long pakon wa tawasul nunggu perantara nyo penting kan perantara be apa-apa hanji doa tawasul ka cirit lagi uronyo menyojak ba doktor yang mubat hana cirit menyotajak ba ulama tak rajai ka cirit tajak ba tu rajai dua ni bismillahirrahmanirrahim baca di Jepang nasira awak Jepang gara-gara baca bismillah dalam i dengku mutuah berubah i menjadi ubat makaji Jepangnya itu Islam dulu berkat bismillah eloi bedah boleh lun bismillahirrahmanirrahim gepruh lam i berubah i je ubat berkat bismillah nyanpi hanjuk jak ba ulama ya rajai cirit aleh pu cirit hom jak ba doktor mubat jak motor jak mubat ba doktor na syirik pohana pane syirik kami taubat pakon kami taubat ba doktor jih doktor lom menyotajak kami tak ubat bak gure tayu raja hanjut pakon halago le ubat ji kana umi dengar yang takkan ajak ba ulama ni rajai kai pegah kon ajak najak batu nak rajai dona hai syirik iji tajak tayak laki ngan penawa ke baca ayat Quran ngan berkat ke biji kubat inyan yang pupulih Allah menyotai tikut yang pupulih inyan yang murtad tu syirik tu yang tak tikut ubat tukang pupulih doktor tukang pupulih yang syirik tu cuma tajak tak itu yang pupulih Allah yang menansit ilang hai aku tu mikir nan menyoyak minta ubat baji han cirit menyoyak minta iba urang ulama
cirit nyana modal-modal nyang tagonyo menyunah nam salah tam rupa de tias neu ke ban hijumoh iji bek menan bagah-bagah tat pekapi-kapi go ilme kadang mekero tetanglah lam tak bagah bak pekapi go man kafara mukminan fahuwa kafirun pekapi ru mukmin dro tekapi bek barang kau kah kembali tanya kepada dasar lo jadi doa tawassul nyan Nabiullah Adam pun berdoa ruji bihaqqi Muhammad oh wate gemu doa li Nabiullah Adam hai mak hai gesebut nan Muhammad gekul li Allah bawatenya ya Muhammad ya Adam aina ta'rifhu walam akhluq hai Adam patah tepu li kata Muhammad sedangkan Muhammad golol pujud gesut Nabiullah Adam ya Allah lamma khalaqtani wasawwartani wa nafakhta fi ruhin farafa'tu ra'si farafa'tu ra'si fara'aitu fi qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah manakala menciptakan lun ya Allah nebentuk tubuh lun yang begitu indah ya Allah kemudian netiup roh dalam tubuh lun maka lun udip ya Allah maka lun angkat ulelun ya Allah maka lun kalun bak tip-tip tamih arash mutulih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gekula Nabiullah Adam lun yakin ya Allah hananan yang dempet ngenan drone ya Allah melainkan nan yang cukup drone cintai ya Allah nusuun Allah bawatanya sadaqata benar engkau hai Adam akan lu pelahi Muhammad maka apabila gata laki doa ngenan Muhammad lun terima doa gata dan apabila gata laki ampun ngenan Muhammad lun peampun hai Adam nyo tersebut dalam kitab mustadraknya Hakim hadisnya nepegali Syekh Ibnu Hajar hadis sahih oleh karena demikian mak mertua patut tanya selaku umat Muhammad tak pegat peringatan perayaan urulahi Nabi dum Nabiullah Adam mentang mak mertua nemu doa dengan hak Nabi kitanya itanya menanti uranya berkata pegat peringatan maulid tak melaki doa ba Allah ya Rabbi ya Maulana dengan berkat kamu peraya urulahi Nabi don ya Allah nebri ya Allah kan keberumpu-pupu yang lelaki demi mertua yang berbahagia nyoma cukup jeroh nabi Allah Subhanahu wa taala maka ji iya Aceh dengko mertua jangankan di Aceh urang Aceh luar nanggro tuan kalen tuan pernah lihat dakwah ke Deus Selayang di Malaysia nyan di Selayang ipegak peringatan maulid mak mertuah bak masjid nyo masjid GB pekarangan li kerajaan Malaysia untuk cok pekarangan nyo pegak tenda inan kauri nyan mak mertuah truk nambah 7 boh rebah lumo hotel tuan ja orang nyan pun dirawang nyan lumo nambah rebah kebe saboh mak mertuah nyan malam uru apa juh kauri yang kerja uro mak mertuah nyan uru Aceh mak mertuah hana sapu dokumen dum KTP han sapu tandum mandum hana betul ya tapi malamnya uro maulidnya hana pegak rahsia mak le polisi Malaysia ibi hak bebas kepada rakyat Aceh untuk ya rayakan maulid mak mertuah lun terharu lu mak nyamban ibi kebebasan munyo idrop tungku mertuah pegak roblo ataupun pegak sweeping tungku mertuah hansip 5 buah kapal pesawat dikirim ke Nauru tapi hana ibi kebebasan nyamban bak perai urulahi Nabi mak di Selayang juga menan juga di Kuala Lumpur di KL Kuala Lumpur di Malaysia nyan mak mertuah truk 22 boh rebah lemo nyamban gepegat peringatan maulid urang Aceh jite mak mertuah memang betul-betul walau kedih kadang-kadang sembahyang tungku mertuah yang maulid gepegat kanya menan dengo peringatan maulid pegat kauri juga beraya sembahyang hanya tepeh cirit gitu atau kata tepeh itu sembahyang kapayah apa nama
Tapi no hana lo kalon. Inoi pantil hang mandum-mandum urang cukup taat-taat. Yang jak-jak bak kerung yak cok batel ro Jumaat piu geduk di rumah hana gejak masjid ti. Ro Jumaat na piu yak cok batel no piu. Gejak masjid. Pat pecah. Tiro dua gejak masjid lain panai. Anjir depan masjid. Cirit